Akeshongoro karunji all the way kurga womushoba kweta zuli tamza akeshongoro ubaman no kokabasa kwa ino katasiam program yetenunji ayo Omuneneserezo mukuru wechanga Lithan MC tindi nyakatimu ni mpango mnonga nyuma ya kamera radio studios abinyine mu Shamie bidibitya. How is your Tuesday? Tuesday is okay. Bamuta abayinu batureba batwegitona ku ready zoba. Ekintu cyumukora by the way ekintu cyamani mnonga yesterday mbeni ndeba ka feedback kabire katali kabi mwe gambera mutayi wawe ngaho tari ekintu kandi cyabasa kuba ni kisimba. Okay, no gwe Shamie amani mingi mnonga bangamerero ino urugambo. Urugambo mwe ndo no rwawe rumu by the way. Tochikora. Anyways uruko kwetu twekatu ine Mr. Matayo kabeja. Bitya ayagala kocho ngawulijo ekonkantere kisati bad boy nuko keramutse ari matereva TV West abari matereva TV West Omuneneserezo kuyashaye 10 mpaka shahemwe so utargaho. Okay. Nuko kwetata mpona na nibishongoro DJ Matiana mixing out mpona bishongoro bitari mwe na mwe yatuvuga yatarosa idzokwe Kenya. One of the songs that are really trending akeshongoro set it kayonka koreshi mekurunja TikTok challenges ni nyingi mnonga awatereche shongoro kurgo wa BN a former Sauti Soul member akeshongoro akobar kweta set it ubaman uja watera samkatalian kando nebo baterede battery request imbere ya teddy hat. Okay, nuko akeshongoro pose Katerina na kando featuring fake Fameka to be a part of the show mnano wanje nkabrisho utogito karabira hariya banjabitu ebitari mwe mwe yirukwase kwa utogito karabira Facebook TV WestNehinda then her ex nkosa @TV West ayujotaka iwa hashtag yitwe jo hashtag no ine kujitekaho #Omuneneserezo ekintu cyase kwa stambura kurunji ba sponsors bitu utaka iba sponsor bitu kina Skylight Hotel Mbarara hamwe na rukunjiri obereza no bamani mnonga abakwinile ka sauna bakwinile steam bath bakwinile hotel yo murembe bino braro burunji mnonga ori kwinonda ko kumara Sunday yona echora akore booking na Skylight asigara imbera ebase bakandine kutambura ko table kuna waraga mba sauna kawidha kari murembe ruitu Rwampara shuare Matayo olumara shot tugene ku Skylight tuzomuka steam wako. Alright, then tunakabanga drink nikabure cyaro kumichonka echa Uganda basakwana ikwatira kabanga konka akarukumi ahasigare bintu basekwa nibe kutambura je kuronje muzuri sana. Okay, aba echenga kondo tubakasera so no byo mwe nakabasa Chimanyisa mwenu waza China town China town akabanga kichire nijo mihangari na kichire buramwe ona kare Erinjatu China town akabanga nbakateka achikumi abo kuba omwana nzengu fridge ya mutware ebiri mutware ebiri nyine mwana wanje Agzeresa by the way ebtukubagambira ati bishuba Agzeresa Samsung TV aguze Samsung TV badumuze mutware 3 nishweka you can imagine tunaza kuona kora show ondiro na waracho tulimba. Anyways, today it's a beautiful Tuesday. Never not forgetting Tuesday G to dedicate njere mnonga bantu bitu ba side za Toro Kingdom, that is a Fort Poto change jo era ho misho zakwantu egitwa ho omweshongozi all the way kurga side za Fort Poto barukweta Sagio Mahuza and hip hop artist all the way kurga hariyo side za Toro. So nakwana tugambira muziki side za Toro nko kutambura challenges chezibine yesterday ngokuchikozere we had people from Kigezi twagambona umujo Jazz Pro kurga side za Kabale tuje twagambona mweshongozi wo mwishi obarukweta Mona Lisa kurga side za Kisoro. So hano shachigeze inabeshongozi bingi very many kubanga hata binkumanya ho they are like 10 many kimanyisa bona bari abitakumanya bari yo ku underground konga Omuneneserezo tugwizire ntuza kubahiga kubona buramwe hona aturebuke ngo abeshongozi bitu baburenje bwizoba tabasa kwa antubahereza platform ekintu achase kwandishitambura kurunji akunonje mnonga nsako abantu garukana binji mnonga Shamie power z'urugamba ine rwinja ine stories nyinje zatu hiroke hona hazihire za kwandu garukana na binji mnonga. Keep the comments coming through za making sure ngo shoutouts zanyu tabasa kwa antu shomaka no bwishongoro tabasa kwa antu batera mpora. But for now let's get back to the music. DJ Mats
Akeshongoro karungi sibala all the way Kurgomba B2C Soldiers, the Kampala boys, and they was artwork. If you remember at the beginning of the year, bakawasa kuba ino nbatekayo artwork yao bakuranga ekivulu. It was supposed to happen in May. Konkani njera bya rage kubyatahiremu. It's what I think tinkumanya. Baji postponinga because it was supposed to be on that very day. Nana is already yenyini ya rage. Ni never nubagamba cheshanguro chabo na rema ngutibase kutambula ko kuba bintu expecting. I don't know. Bokenyi no bachegambi. Of course we da. Nana jira ate baba tukoze batya. Bo bali anu bashoze chabo they need to judge. Okay. Wano manyisa ba in-laws banyo banaka aba social media. All right, okay, so baba se kubanu bateka yo date ndijo next year in May still. No barase kwanu bateka ikivuru cyabo katubendeze birungi byonka. And still talking about events ninga shebivuru mojo ichichunchu na charonchinga motoka dudupiri irabene kore drives njalo nafutanka drives zeye mojo Shukran katubendeze birungi byonka ekintu nawe base kuba na kibamba ninga shabase kuba biri 10 supporting mojo witu supporting ichichunchu cyanko izina hona yari hire nichikuru. Let's go to the stories today. We're trending social media. Shamie, pause. What do you have for us today? Onakoreli izoba stories of course nimbanyine nyingi egashika nibirezo kurga social media no shanga ho stories nyingi. So nakoreli izoba nakuletera ari umukino bamweta Brenda Miles sikumanya wabana umanya Brenda Miles zogu I don't know konkana babantu bakushanga akarisireya dozo mulabo mubiri ngabo yali afanana ogwe nko yabira Brenda Miles zaza kana atwa Dubai by the way akabana atura Dubai mwene mbera kwizire yaremamu yajaterekanze Uganda mwene kuba turi aho tureba abana ba social media no bamureta aha TikTok aha Facebook wena na trendinga bakwereka ngo embera kandi base kubane mugarukire nyuma. We don't know no slay queen okushanga mwene abire na inspiring other slay queens and then I'm here goal nako tukumanya kizibo karembera yahindu give kakatereza kakashani bakarebe because twareba before atejen after atunuko arukushana hate kizibo kiriho benida bana nibagirango numanya there is ngunakozesa ice I don't know wakarga yakigamba yes akakigamba wenkawe akagirango abe nakosa ice naneyo drug nibagikosa munonga abantu konka concept okoza bongitwa TV wasintu kijumira so wori yoke mazimani webintu nkebyo ruko bukozesa. This is an example basakwa noreberaho kugira ngo kandi anyecha karuta kabasa kwanoza omumbere inayo nateka ngo ejini before ejini yo after echane chiwarebe cyabanza niyo before hati nukwa kushacho dakaje otechine cya okari katushabe bambi hayina kwasa kumuyamba amaherezo byambi abasekwa nagaruka omumbere. Okay far go Brenda Miles a story yo Nigerian bamweta Bob Risky. Yeah, no muntu wamani by the way ombintu bya sente nachi no muntu ayimerira higuru mbweno arijira yakora birthday ye nunji mnonga hati sinze ku surprising itwe nkabantu yakoze sa birthday ya cake takomera kora birthday ya cake yataho motoka ye yes birthday yataho motoka ye ya birthday kandi motoka cake hati mwentu bentu ebuza so echo kumanyisa akozire cake ayikushana emotoka definitely nyoni teka shana ya tikumanya twengira ka video ka Bob Risky akoze cake na mwene bo gukora cake abakuzuba cake mu kirebero ho nimbasa kuruganje next time ninyenda Range Rover ya cake. So anytime from now amani kanimishi katureka video kwara kafuna nubakwana bakatplay injira kugira ngo atase kwa ino tubasigire kishani manye isitiyo tugezaho gamba aba Liverpool tikumanya habire hoti Ornakora yesterday turebe Maulana akargaho ya postinga XC yagira ngo Liverpool ko baragisinga Maulana or Rain Togo basibire Rain akagira ngo we kubarasinge naza oyo neka munyumide kagomezi kamunyumide matayo omureka munyumire akapostinga yagira ngo kubaratere manyu Liverpool no Liverpool kubaratere Liverpool naza kujwara Gomez. Okay so ni kirungi na yazire kubaratere timu ye naza kujwara shitete kuko ashashira yakingira n'umunju so ni kirungi ogumwe no Liverpool kati ya Man U Maulana Rain na hajira Manchester United mfano wa Manchester. So the story is akajira kubaratere Manchester no barazware ki
and definitely Liverpool abasakanetera Manchester goal ishatu ahari 0 yajya tubayo manyi I promised my people kuba ratitere ningashibatera team yanje ninkwa nijwara Gomez nogwe Rain all the way kurugomba Maulana and Rain tine story ndijo Shamie. Yeah, story ndijo there is a girl ninja nikumuleta nakura tomorrow akakolecha shongoro na Dr. Jose Chameleon nibamweta is it one black something like that one blood wa Western Uganda yes Western Uganda one blood when tubire turiho twareba video ye kandi ari kuzinira Abdumlas Nichibaho dancer wa Abdumlas versatility which is okay versatility kwanga no kushanga we kana chirare akari omuzini mwene bintu yaje tokubiyonyo anyways nkoko program no Omuneneserezo change ya chimwe mission zo stories zetu abasakuba and tubafunira erizoba and today ninjira matayo jene kuba department ya wento enda celebrating omojo bakweta Fatman Scoop aba imaba kuchenga hip hop okay nogwe Bob Risky story ni yejo omulaba ogira ba cake matayo you know cake MC at please enter your cake not enter the car but enter the cake enter the cake now anda soka jitula muchini bamala wakati no that's tukakoze samusiaho nbabine kureto muhoro zizimia anyways niye just story the queen of luxury over kweta Bob Risky echintu nukabase kwa na chitwara tyo 11 ndijo ari celebrating a birthday yeye all right ngokuna ni twatena nchini bagambira ambozi ya Fatman Scoop ogabase kuba anargo Agencentwire akatoshongore cheshongoro nka be faithful John banga ya mano mabala bamatayo nbaba ryoke barukujutera so nijara turukendera shonza kuba tum celebrating aturukubatera ahabiye shongorebe abase kwa nargo Agencentwire ahamyaka 5 na mushanju Chinatown ibire Chinatown no muri Kampala by the way abantu babire bingi abo kugira ibintu babire example ebintu ayemba kuguzala isi mwenu bagizire ngo byizire mukama yatu ya mbere reka nito tubase kubantu funde kitubire bitine matayeje sana jantu ntwara mu Chinatown osogo nice cyo kwasagura yecho kujyaho tegeshaha nice cyo kwasa kuntwara omukamigano nkako yangwe cake ati keki Nibasakwa netare duplicate. Oh yeah, sure. Ogakasa. Shamie, what would you buy in Chinatown? Okujera ngo omukwenyi gonkako, you're like it's going to be worth it. Barete motoka. I can be there and wait for that car. Chinatown. Nene kamilion nikibira home majezi for Rwampara. Anyways, bantu bitwa mbatu streaming abali mbatu banyenda kwebaza abantu bitwa abali mbatu from diaspora. That is abantu bitwa bali yacheyo sides za Saudi Arabia, abantu bitu abali sides za UAE, Dubai hamwe na Abu Dhabi mwebere mnonga abamwe mbambe buza abantu bitu mbachikora bata. It is very simple. Echikuru ine data yawe ninga shiyo ine smartphone. Irukuba sekwano downloadinga app yiteno nje ibakweta the new vision digital experience app oyefunere programs awezona kana TV station zona za vision group ziroho bokede 1 bokede 2 mention it buli mwe yo kumanya vision group zona za ziroho kugira ngo ikintu cyose kutambura kirunji mnonga then yenda kwebaza DJ P God bakazimbe boys banjangwe cyo mabakeroho the Kazimbe boys angami matayo nkutumire shout out to the Kazimbe boy over the weekend goro monana muswaza ino ishara siyo DJ P God echimuka nechintu chamadi bichi mnonga tsakwa ndigarukana nomweshongozi all the way kuruga Fort Portal that is a Toro region ningashi Toro Kingdom omojondo mweta Sagio Mahuza inebishongoro byenaza kubona tugambera music nkoko ryo netambura side zoke Toro Shamie waliogezeke Toro by the way Toro nita unununji mnonga abatakazaga Fort Portal it is a very very good city and a very clean one chunju nkanye ne bantu banje tugenda Kasese kanye ne show twikiraho wano shuma Chrome Park Queen Elizabeth then konkaro ka road block kariyaho hato mwana abikuzana mwana yatati kamotuka kayafera ekitunchi tukachangaho tukora nyembagira na nyende chichunchi asinche kwato ni shohora na nyechireba ati wande bati nakana nyende chuchi hoye chunchu so jomba na poro jitu no mai akatsimbere na necho so ati njira ngonte kazakura shakane chisaje chabo ni rapu jana team nyebitera nyeni that was so creative no na jengu no
kugira ngo na concept yanjye na event yanjye kandi kwese icyo cyankore Simbura. andakse na parasa nabuza icyo n'iki ati nemporo gumat Okay, ramse uri makore ba TV West. Alright, program Omuneneserezo yo kujugita washayi 10 mpaka shaha mweyo mwazo no kuri cyo mani munonga of course ba sponsor babagambire yakoteje kuri cyakabanga drink abashinzwe kumizonka kandi of course aburaro burungi nabwa skylight aho wano shuma katete waiga international ndorebe mbali yaruguraho mo bari batebitu aba skylight na akabanga shinji rukomeye kari umucamo no watandika anyways look okay DJ Mats today inechintu injeri to the sides za torokwe numutekateka chi because you are an MC you are a DJ. Why is that music ninga share wa chendongo yabeshongo zina mnonga bali up country because twagamba music obiro winji wano gambira umuntu atari mu region yitu ukamujira oti you know twina abayimbi banje ninga twina beshongozi bingi naza kumention njana mnonga bambara. What do you think DJ Mats Kantan Kenyu twakozere kikorebo kangu regions ezindi Toro Kigezi twina abantu bitu bakasese twina abantu bitu babunyoro twakozere kitwe nkaba stakeholders of industry ninga shubonka bo bashimekwa nakore cyo kurebo kangu you know indongo yabo ya crossing. Me, I think nchirjira kujira promoters. Yes. Ba up countries. So bo mbareba ngu bashimukubana baza promotinga our ground. Yes. From the ground bashimukubana baza on the main region. Mbamanya kuria Kampala waza Kampala mbamanya ngu western is Mbarara. Yes. So whereby ntibawasa korachi promoting music yawo kujigara ngai kunumbara bakujibagara kunumbara waya chirambara okuza Kampala ntwarira chikazinga cha ntwarira chikazitwara kuza national level ntwarira ubwire buke kuko abantu ba nibendangu bagume kuriya tubakwenda kweta music yawo akuba ntekateka kangu up countries baleta music yawo TV West Radio West music ije nini kwa niki. That is beautiful. So kamba miengu enjirito ation to representing abantu bitu batoro kamba miengu echo nimemasa kwanu mchimanya tutoro yonka but even our people in Rwenzururu abantu bitu bachigezi tubetwini yesterday kan still nacho twase kwantu chigamba umuziki mugulete mpora tokamanya na ugwase kuba ino no crossing. Shukran MC bashemekora cy'abantu bari up count bakanga ko just ngoli mukambwe munyo lero no reality bakanga kopa you know kugira ngo no jena no murembe watch take out Mbarara when you look at researchers no legendary artists kuko nagezaho kugena na this generation. Yes. Waza kurebesha ngo mama Rita ukashiteka umushara base art ya mani mnonga. So me I think munaba kakopera no muri Mbarara mbokora manage saha waza kukigendereraje yene bakopa bakozi konga bakozi ya muje okozi ya muje wako ya wakopa arokopa je yes nko okozi ya muje mbwenu kare bakija bayozi ya muje ibishongoro bija kandi byatera so wabo ryo muri Mbarara nogirangu Kampala majirangu Western Uganda ni Mbarara kugirangu at least tugirizo twayirwanira hari music yagenda higuro mnonga. So me I believe anga twine kutamu nabo bine kutamu amani cyo kuranga ati binji ati mtyo kubasika kubateko muri bareba kutagaza mu Western Uganda ati wabari Kigezi wabari Kasese wabari Kai mwena ati no kutera hit kugo mu regions za wezo no bine kwijamba. Okay. Konka mkoki ile kampamye hapa mwe mwana bali ono bawachinga mabasa kwa ino numpicking amwe chintu umuziki mugulete mneke guhurikirizo kwe you know mu region zanyu zonka mugete kuno yo mtowni murebe ba DJ no akotarebere ba media personnel uzubonka we have DJs that play in bars of course hotenga bichire twine ba YouTubers bichire basekwa no bahereza craft yawe ninga shwaka yawe kugira ngo ikintu cyose kuba ino and kigenda omisha. Okay, ninja official premier ningeche shongoro cyo mujo ningira zoom yagenda yekwata but anytime nzakwa ntumufuna no twakwata mfunere izoba tujya kwa tumufuna mu magazine mpona umushongozi cyeshongo nbacheta mundeke ngende twatwachiteriraho mukubanza konkatini kuchongeza abantu premiering officially cyoshongoro nbacheta mundeke ngende kurwo mojo bakweta Sagio Mahuza all the way kurga hariya omurford photo murukurungi bachari empako ya wali wa Shukran aboki matayo lyo mko ya dieri
Ninge yalali. Nyondi amoti. Nyimbo yalali. Shout out to my people down in Fort Portal. Big shout outs to Dropper MC. Dropper MC choka nation chairman mingi mnonga. Abana bagambere balete ndongo. Twasekwa pushing a region yitu. Ebasekwa neza a level. Ndijo. Akeshongoro mundeke ngende all the way kurgowa Sadio Mahuza kama Shemeze. Ndasime barwagiha. Yeah. Namara kwambuka inyanza no wakieta Kiato. Bali. Yeah. That song akikozere beautiful track think mama tsokora akafuna wo majezi nakuba sekwano kalabiza mabantu bitu aba side as a Fort Portal ntono kwebaza abantu abaryo and streaming live kurga side zibanda abanyibanda abantu bitu aba side za Kamwenge abantu ba side za Fort Portal chenjojo nogamba chi Big Sam kurga kasese nawe yanteroka message yanjirangu abaryo no batu wachenjera chumwe mnonga so Shukran MC noza today mu ndongo tukomoneka surprise of course. Ya Okumbireeba ko. All the way Kurgomejo Medotex Americana. A big shout out to Akesho nyenda ka dedicate njira omusabuzi wasanyugano mai kansala mona ngabe bali kuchuma Bakachakala weza. Norusha kachendeza. Ai gwe. Shout out to my brother Kansala Amoni. Choka nation chairman mingi mnonga ebere mnonga kupushinga field uluseke. Nema ngambe wali yamisiza ku gali. Luseka association nati yangikulira. Then I invite you. As a vice why in Chivu. Danny Tom of mine. But anyway, talking about Medotex nyenda kumkurusia yo chamate over the weekend akaine chivuru cheye but what I'm asking is Medotex akatumanyiza mnonge bivuru bye makana tebekansa mnonge bivuru mbwire wa festive season so tinkumanya nkole kanivo naina kubana dikora emirundi ebiro omwaka I don't know because this time around each other tweet. Yeah, teka kora hola iki ankole carnival. Then aneche yenka uki. Okay. Shout out to you Medo. Choka necha man. Kutoka mbaje ejo show. Ejo show nyenda kukabula mu Medo. Nkanyo muntu manya obota bugambero. Na basa kugira ngo kandi no Medo ayemu embera yo kugira ngo okuteka abishongozi bindi munonga posta akabara kwisha. Wena basa kuchikora kugira ngo chiretera abantu bingi kuija event but still brand ye chimugaranze wano tebekanisa show it's good nabanyina Lithan na Mats ndikumangu ndi sure baruho nkosana na onkana ni mabeshongozi nibazo kushanga bakamudisappointinga na wataruke people disappoint chibaona to kama chiba but anyways gamba ho namazima not only Medo konka na niwe tujerize yawe wale wateka abeshongozi batize nyoni nyisha choka butinda kutereka kuja Mats no kunkorera ukajanguye sati naranga Mats ndikumaka mushaba yikiriza nimba ni unakubanyine wenga okay so nkoke nije shonga ya Shukran no kugira ngo abeshongozi twena ningashiba artists twena wakutebekanisa ningashukura ngo umuntu obeno manyangu bono bishiriti utonga ari skin nabo na burakandi no obutebero bakutera kwiza gacabire footphoto okay still na ndio ningamba ho cause the story niwe yabanze kugishokoza na ndio ningamba na Kansala Amoni mbera ya Black Chu Black Chabatari je konka amahura marungi no kugira ngo abasekwana bamusibura Black Chu akakweshongore cyeshongoro ekitenje okino mu kinsampling maho ka audio background aho kugira ngo abantu basekwana bamucenga kurunjo mweshongozo tuyo ntugamba Black Chu obuzubu kugira ngo abarire the problem neshongeri yabiri ya Captain Emma kampereza mu background akeshongorao niwali akabiti bakategereraho bakachakala weza stenje muhana wani sima chakweno mtima gumwemerire muhana wani nebo jayo akeshongo ninjamwa kishika kurungi so omweshongozi yake shongiro bakweta Black Chu embere yebe tarunungi but the good news no kugira ngo abasekuba yakubye kumatu bamwihire yo mwiraro konka still takabireje so tozo kufuna omuntu akwasa kuyamba nka kachayine kiyakorire ogomojo Captain Emma
Captain Emma. Konkara banga ndebera yagaraka yabigarakam akija haha ajabirire kanyi nogu. That is not good. That is not Akija haya tabuka yagambisibwa I know, but still, we blame it on him. Itwe ankabantu abantu bakakore cyabo. So nanishaba bari uko bari mbareba TV ninga sho muntu na ine connection. Ano mweshongozi Black Chu reka tumuyambe cause why not akatusavinga hit. Still no mweshongozi we. Shongora show yaberi. Oya kakoba atkanuzire. Akaishongorerizo. So which means zikia babari atari okay. Mansa muchitwi. Chikamazire na wiki. So omweshongozi oguna yitaga rehab. Tutafuna abantu kwasa kumuyamba reka tumuyambe because at the end of the day nari omweshongozi witu. Na mokshaka te atindire na tamba. Mokshana wakatera arjere. Akate. Ata karagwe mu iraro atina tambura dana araba mu na ijanka events aho. That is beautiful. Okazo akariyo mumbe akayiciro mumbera mbi munonga. Kongati yaterire mu then that is. Nyoko niche no mu iraro kamu visiting anjika stage nkajireta akariyo mumbera atagama no gamba kuzira managama ko omuisyo agumana kushogore Ongati we thank God in Katlista gachira mbere natambura mu bantu ane pande bikabiragire yagarka yabiye epande bya MK akoze kanyo anyways matayo takagenzere ine nation ngenije nanyenda tugambeho anshonga not only Western Uganda but Uganda yona I don't know this year what's so special about this year ugo mwaka abantu batebekanise mnonge bivuru abeshongozi ba DJ ba MCs I don't know unlike other years no jukira omwaka gono ukaza kubara main events tubara obara utokora no like ni manisa Uganda yo no shangaze nikitano abeshongoza ba top babantu bo bakora but this time around it is the other way no mweshongoza ine bishongora bishatu nasokora show. So what is so special tugambe sente zibuzurombe shongozi abeshongozi nibenda kukora statement what is happening hati tutanchiwa mats Nichokole by the way most shows are not doing well because twine nyingi shows zibire nyingi like to be honest not like it has been in the past years intekateka mweshongejo nere twakugira ngo abeshongozi bakaba bingi kandi ebishongoro tuyakimara ubire wingi umwana rushanga ni hitting kibi umwana atera hit yeye mwibiri areba ngo omyaka 5 mission akwadisha anko wenko dite wamula yatikubisha ijuize show ndi musoga acidic vocals na wajize show so nana areba ngo in future myaka nkesha naza kuba tino hit so na kosa chance mera tinka sizaras kuno jangu akari obwiro wa ya dangerous takabe nakora show ekabuminga so which means janju maisangu ngo abeshongozi abirwiro bwinyi mbambera nawo bagira ikibaye ajati hit yanje teransha zire ine kina tuiromuka okay jaza neshonga yamani Shukran what is you say about this anshongeje nabayine kubara season first one okora event kongati chiri atniyo kashonye kajipanika kumani myaka 2 inyuma yes emyaka 2 nagumani izandi ndikumani nzakufuna hichi then twagaruka mu cyo kugira ngo atabeshongoza abato right now between generation ejeru ekopere munonga enshobiza abeshongoza abakuru zibakozere washanga ngo reba nkumeshongoza Abdumras orebe nkumeshongozi Turumani Kibarama orebe nkumeshongozi mamweto gogo rapper Rocky Giant mwene bakabine generation yabo bakatera konka ekiro industry ngutu tukamanyira kese akasente kamangu unafune cyabiriza ninjye kuba njya izanye nene itinika kaniyokore cyabin chikaraka so washanga ngo umwana yateche shongoro kumaro kwezi cyargaho atene cyayirem next time yafuna hit hata abana na ba tiktokers kirebe mungu ba tiktokers yafuna na ba tiktok ande be nabo mbakora show yafuna ka endorsement kache akafuna makasente automatically akagura ka product kuzange bitutu mutukara bino wiri naza kushanga site jirya tuwakweto romi yaka nkebi niko nakwara habandi so twageze konkito bari mu bisha batweka uchi nyecha kariyaza kujangunyo Lithan we inspire kujangu na nyekanye gekora TV konka uwaza kutayira Lithan omakagari yata akombe kai no businje wa in business zai nabana so nchoko nabana atu bari mbateka yo shows kujanga kiki yakora metinga ngo bafune maka sente nabo baganyure mu nyecha ka batakaza kubasheka ngwa bakaba roko nkati mataya nshonga yawe na shayo na nyombe ntegerize Hozambe concert
omwana aterayo natera ekyeshongoro kimwe. But of course na sympathies zibiri nyingi. Waza kura alien skin omwana kamtori tanamugarura yawunama yateke concert akaine beshongoro kamukaga. Yakora aganaga. Today twareba na yes aganaga na wakozere show. Twareba today hariyo press conference yo mushongozi yeri actually Apaladim Kampala Shibaka Runji aine concert yayisire neyanziza. I don't know. Obayo nayibaza aba fans be. Nayibaza aba fans ba kugira ngo bamagiro bwire wingi. Neyanziza. And in question marks into the Kangu, some international acts are coming through. Tiwa Savage, Nanomotion goes on from Nigeria on that very show. Maybe now Sakwaine some collabs with them. I show her that day. They are releasing soon. Kugirango abase kubanga shibating take the munare tabaria. Yes. Of course, content already. Then they come in. Then still talking about concerts. Tuatereche shongoro cha tipo la ho tipo nawe yanyize na gamba chimala. But tipo it's time. Yeah, it deserves it. Not deserving. Shukran. Tipo deserves the show. We nyoka ngachimugamba na character nyom omombanti 10. Abandize gamba tipo arugom music. Okamanyotangu mukamuri 10. Of course I know. Akwat katumni hii. Okay. Kani ukorana wendi kumanetsa kumeza na no tipo wakumanesha ngebe shongoro bya bande. At least gumono mixing ambo shongoro. Abantu barambije tipo nabo tukabashatu. Echo nchako ekizobere ntonga amaso. Anyways nuko kwenyena kwebaza abantu bitubona after atankano program all the way kuruga hari shaha 11 eruka tukitela freestyle mpora turugamba industry yitu ebiru kufa kuno kandi na nebe kwandi bifa hari ya Central mukuru wa changa Lithan MC takajenze nyina kwebaza aba sponsors bitaba kuteka makasente. That is a Skylight Hotel wa Skylight anako akasente ka concert. Oja nakakwe no muntu awoge. So shout out to Skylight in kunu ya Skylight Hotel Mbarara wanoshuma katete takicherugazaho then now muri rukunjiri naho bineyo Skylight Hotel so bichire services nunji mnonga bine sauna steam bath obararo n'oburungi accommodation emipira DSTV buri kimwe cyona kiriho so bichire ekintu cyase kwanje kutambura kurungi mnonga not forgetting akabanga drink shinji rukumironka ekintu nakyo twase kuba and stake a level endijo mat stakagenzere twatwineyo a tribute yo mweshongozi ugabase kwa na rugomagara against yeah, Fatman Scoop actually is a DJ. His name is Abid Ali DJ. Yes. Our MC at the same time hype man. Our hype man. Yes, because nebya shongo byona no urangu nebya energy nebya hype shongo rebinji abenachira hyping into those songs. So no wakuchuricheza no shangu ninka emsale na hype. Eche shongo so nija tubencho atwahindira nacho eche shongoro acha hype man hype man ogwe obakweta Fatmon scope twakora twenkerizo banyina kwebaza abantu bona twakora nabo big shout outs to Shukran MC so kariyeko echichunchu sibura abantu jene. All right, kabisa moto kitokuruga shaha 11 mpaka saa moyo mwazio program yo Omuneneserezo ku ya Monday mpaka rakatano. Shukran MC achichoncho chankole. Okay, nechaman DJ Mat. Abantu basibura musiyona abantu bawe twase kwatishikurozinga. Abantu mwena shemerero kuba mugitiro maiso Omuneneserezo TV West kwesha 11 shahemwe. Yeah. Buri wa Monday mpaka rakatano. Mujigumeho bless up. Twade tulize katoni pule tatwade toni pule matayo na tujja anyways okay, shout outs to Shamie Powers na way ali out tell us stories what's trending, what's happening on social media platforms start zumena zumwe our camera to champion boy Levi bagame mbutuli outside champion a champion Levi no tatine our camera shout outs to producer we to weekly from Toro, senior technician Sally David Owakabi and Tebro Mojo anje home control room Amon echuma kane chinchama minji mnonga then team ya social media naboni mutakabebwa ekimukwana ekintu chaman minji mnonga katubendeze birungi byonka encha tukomawo asavuka nyama nano warugabi